Zdravo svima i dobrodošli u novi serijal. A evo i kako sam došao na ideju da ga snimim. Jednom prilikom sam se šetao knjižarom Vulkan i naišao na ove predivne edukativne krugove o kontinentima i njihovim državama. Na njima se nalaze različite informacije o državama, a među njima su i glavni gradovi. Odmah mi je pala na pamet ideja kako bi bilo lepo da naučim sve glavne gradove na svetu. A onda sam se dosjetio još jedne bolje ideje, a to je da pomognem vama da naučite sve glavne gradove. Kada sam išao u osnovnu školu, ja sam znao glavne gradove svih država u Evropi, a verujem da i među vama ima takvih. Ali ne verujem da ima onih koji znaju glavni grad svih država na planeti. Zamislite kada bi svaki učenik u Srbiji znao sve glavne gradove sveta. Probajte da ih naučite i onda iznenadite svoje nastavnike geografije. Kako će funkcionisati ovaj serijal? U drugom delu svakog klipa ja ću postaviti pitanje o glavnom gradu određene države i ponuditi 4 opcije. Na početku narednog videa ja ću saopštiti tačno rešenje, a na sličici klipa stajaće zastava države. Dakle, na početku svakog klipa iznosim informaciju o glavnom gradu određene države, a u drugom delu videa postavljam pitanje o narednoj državi. A zastava na sličici videa vam može pomoći da u ovom serijalu, pored glavnih gradova, naučite i sve zastave na svetu. Da biste već u drugom klipu u serijalu dobili prvi odgovor, evo i prvog pitanja. Koji je glavni grad Španije? Barcelona, Sevilla, Valencija ili Madrid?